Mbia mwanju muri ndonse asoberte ni korenki gusino gosemeri kwana ni weekend yao ni gere bya abandi mwarure kanisa abandi ni omuyariganiti kuchikwenda seri tukuria mambia na nje ni ngokubaria ni asemesa yaitu ya mangana Amayia Ensa Eyemo yabona maragoba irinde ngumanyina rere twagusangiri kuria kete goikaboni garo kubori kwane nyaro koba mona intwe goikomoniona na bakwenda gutubwatia sensemeri ye mitandao tonyore Facebook asensemeri ya Facebook tonyore Ndizi TV News goiga sensemeri ya YouTube na tonyora Ndizi TV News Waigo, na bogo to tweet at Ndizi TV News, nekerengeri kiao, niko tukiarigari kireta kira ensa na kira lituko gwetera se namba meyera se skini yao, na bogo tuma kuburi kwao, komenta kwao gwetera se namba iyo na boto taino enga yoturi litukuru irinde twa sukena ego chia senjira ere Eyemo na mange na kwaria nere SMS yi asobotuko bwarero ko kaba monenje ko ikomo elio. Una botambe ire tariane Brighton Makoli. Aso jakira ni goto jakira kurwa se county ya Kisii Sibono abasa kurwa rwongorwa gusiba nyarirba kubori wa guchiko bachunjuka kuze kubarigeria bari gwibirugo eriko chikoreta magendero hanekro twendete kwire no cha sobo chorio bonne bo mwako yo gukwana nigo bono ba gukwana bakorawa na Kevin Mosomi oyoro murai bwa basase county ya Kisii nigo bana basawe baburi na nerebiya guchiko abarai bari babwata makorwa guchiko chorwa iralia magendero ya nyarega kugendera se county ya Kisii umusaki witu somoli kwitu mamanyi na ikasensemeyo na utorianiria roboti rokubwatia Lituke limolio kalia tigaire elio omoroberio bwo kwelikia buna omwakie kura uchigwa kanse imeye county ya Kisii omuraibu abasai Kevin Mosomi nakora egikaro n'abasai kurwa orogongoruo abo aseganga yabenene yarenge ogotatume kwa bobe bosio yabochori ko basabega basaya baminto mo basagwancha murando bonse gochiko batumya nga mokosi violence mo basagwancha nga machore murai ngoko bakwere saina ba kwa 50 bobo ina boko nyeri sai lakini mambite kayo we need a leader oranyare go to empower young people to take this generation into the next level ujumbe yanego chisaba sai bonse pe Kisii county na ya moyoka to basagwakira murai kura ngoko bakwegwe besa to basagwakira monto kura ngoko baro muiriogo akero monto ukura oranyara gokonya obugima bwago bwa mutu se Kisii county ntu abasani ntu abange lakini se korigereri abange nintu totabwati chigasi abange nintu torabarebi bosongo gari abange nintu togoku out of depression why because of yabarai barebaki togochora Chinga kechecho Kevin nigo arwa enchira barache kubwatia buna abasaye aseogochora omuseneta bwe county ya Kisii okengo nyambane twachamo muna abasaye korusechi sub county chance kianda kotwarege ikarekemo erinde tonyare go semani totebani ngantu abasaye mwelekeo kitobante ko irago chimutu nande twachira abasaye bago support various political parties bare bago support UDA bare bago support ODM bare bago support Jubilee chipati chance kitolamo ige twachamo erinde tonyare ko banga nga kitoranyare ko chenchi oborai bwitu bwagusi abasaya bro nigo basaba abantu kwelikia buna abakichikura nabo igo nigo berwa goche ko mochora okengo nyambane buna omoseneta abasaya baito mambi na riri tukorio mwaelio yoko bwata chikura ka kionya korando sikoigwete riogeriga kwa rure school banda no bira city office chief assistant chief mwenda moi mwenda se chief polling station chaino go se mwenda se center chire mobwate chikura nigo twachamo nekerengereria kemo nekara twarigereri twanyoranga oyoro turanyare go support ye youth ekoboria wa senator no kengo nyambane tono ngukwana ucha sama na youthinga to muige ntekemo nto basa guchigo choro murayo kobe pat to choro murayo kora magendro kori gento to korora esenge ntaka twachori pati tra konya bona twarore nga chorio kengo amagendera akorire igoti gatamo chora turu amagendera akorire tari turuwe pati ginko ripotelia egeta sendi Ndizi TV elitaliane Mildred Momanyi Korwe county ya Kisii ni tokwenda wikase county ya Nyamira Sibono abakosoria nene bali babwatu bali no barema banyare bakuburie county ya Nyamira butenirwe county ya Nyamira ko basokera kibeze osiko basira asigosori cyabo niko bana batebuna nere bena baro banyare bagusirwa iri kwegenderia asigosori cyabo au muri kwito job mangi nabwate amange agotwerera iguru ya barema abo osaba bwato barema banyare bakuburi abakonyi asigosori
ase kaunti ya Nyamira abale n'obolema bw'ogotaigwa mbaurwa ebirero byabo gukia serikali ye kaunti ya Nyamira ekora uno mugavana Amos Nyaribo eru obokonyi ase bale agosorori gavana ateme kubakonya barabo bonsi affair esiba gutara jinse mo chionse jinsa chinyinge babwate challenge asomo biro yoiga abantu barabale mafu babwate challenge nyinge Omoraibo se captain ye timu Eyemo ekogosoria enkoyo estamora naerera makongu babeire bagwetera bunogo tatwara chibesa nechianga chisaine 2022 bakatema go apply na apply rega bana korobesa ijo batumeka chibesa cyabo cyoka batema gukabesa atumeka chibesa iri akonyora sega asiyaye kuruga CDF eloni rusiti kurorotana gwakana bagotema kokori practice mono egarongo chikonda bali national akiso gwanja igafana tema kubaigwa oyo mobo yo best George nateba omotienyo gatano mbache bagende Brazil kogosoria enkoyo nagosaba onde oleno kogania okuya amone serikali babakonye bache bachorwe uyora akebia bachoru bachikonda isiko abatema nga yargunyarikana bakonyu bwangu wetere kwerende yu bache banda nationals please igafana abakonye Nina omogosori oyomo obwate obolema bwogotaigwa nateba mbabwate ekegwa ekenene naende mbatakeire bakonywe erinde banyare kwegendereria mono abalema bwaba mbabwate ekegwa twogochesa mono ego twogosabe county ito enyora abalema bwaba baba support egereke egwe kekiabo kerorekane bagosaba serikali ye kaunti ya Nyamira gekora uno mugavana Amos Nyaribo abega kurwa obokonyi bwa bwango elinde banyole gukinia ebyegwa byabo kinko reporter ya Ndizi TV kurwe kaunti ya Nyamira iretariane Job Maangi Ekaro litigarete litukirimo elio umubaro gose okwelike buna bakichukura gochigo ikomo elio magaye kyombe ya IBC utsekyombe tenete bajone chimbebe gotangasa asentu ndende ya kabere niko bono abasaye kurwa se county ya Nairobi sokiri na koboria ikyombe kinyarage komenta amatuko elio abakenya bari bataranyali bagali okwelike buna bakichukura gochigo sokya na kwelike bana basabu niko baburina abakenya na bange batarelike buna bakichukura oikabono na matuko ikyombe kinyarage kurwa niko alenge amakemono. We, the youth of this citizen of the Republic of Kenya, conscious of the importance of this election, appreciating the need for change, demand for an extension of the voter registration deadline to a later date, to allow the unregistered youth register. We believe that elections are just not events that pass by. Timetable rituals to hoodwink the public on our democracy. We believe it's a process that has a lasting impact on generations to come. And from experience, we refuse to accept the average and the normal. Kenya must be given back to Kenyans. Na nje noonde asekero kibogabana mangana utari ayane kulindi na yo mingo magara hoibona onyarega komoje bali bagoteabu na utigire kuri ekero kibogabana uno chire kuri ekero kyo senato mingo magara nigobora nyarega goteba gose kwegera na goteabu na ere no ale oiketebe na nero nguchare kuri ekero kibogabana se county ya Kisii gwetera se kiama kya United Democratic Party gose UDA nigobona omingateberu na bali bagokwana gose bagoteabu na ere tali gochikobori bogabana ni gochikobori bo senator bali bo ire kero kiame kyo chokoro bachorio boke irigo chikwa oyo gochikuruanira gose chikubugoria bendere yokorigo bugabana se county ya Kisii. Nataka kuchukua nafasi hii kuweka bayana ya kwamba kuna fununu na uvumu unaenea katika eneo la Kisii ya kwamba mimi Omingo Magara naenda kuwania kiti cha senator wa Kisii County. Kinyume cha hayo nimejibwaga ulingoni kuwania kiti cha governor wa Kisii County kwa mwaka huu 2022 tarehe 9 Agosti. Kwa hivyo wale ambao wanatania kwamba njia ya kutafuta ugavana iko wazi, wajue kwamba tutakutana kinyang'anyironi. Hata wale wanaoazimia kuja katika mrengo wa UDA waje wakijua kwamba niko tutawania kiti ya governor
kwa nomination, na wajitayarishe kuja bila masharti, waingie kwa chama, tugaragazane pale, tujue kwamba mwenye kubeba tikiti nani. Lakini ya kwamba hii uvumi ya kwamba mimi nawania kiti ya Senator Kisii County ni uvumi mtupu, na inaenezwa na wale ambao wanaogopa ile candidature yangu kama governor wa Kisii County. Ninaamini kwamba ninapoenda kuchukua nafasi ya kuongoza Kisii County, tunatoa uongozi ambao ni uongozi wa wazi, uongozi ambao una deliver, uongozi ambao uko stable, uongozi ambao hauna kasheshe yote. Ni kwamba tumekuwa tukitekeleza kazi katika sehemu zote za Kenya. Nimejibwaga ndani ya uwanja wa Kisii kusaidia kuleta maendeleo katika kaunti ya Kisii. Abasubati Amayia Ensa ya Kenya bono nigo baburi gwesokia na guchugutimana n'abasaja asokoliye birugo Amayia Ensa nekro twendete kweren wicha sobochori obonene nigo bona basubati abanyare bagosegetu na batebibuna na barabo nigo babwata mabaga yoko iroborai na gukora munjuri manene asensi ya Kenya boigo nigo batebibuna baise kurigeria amabaga abasubati bairwe asebirugo nigo banyare bagokora wiya nande nerebuya na barabo gwesokia iri kurige birugo biborai. We are encouraging more and more women to go for this elective seat because it's not a walk in the park. When you talk about issues on resources, of course it's always a disadvantage for women to have those resources. In terms of cultural norms, it's not friendly. And in terms of the environment that these women traverse, it's not friendly. So we are encouraging many women so that when we go to nomination, not all of us are going to fall down. Those ones who are not going to go for that position, then they can go for the main. Kartu digarta sensemo ya siasa nigo bone kiama gia Part of African Alliance nigo bono kero bereirie anekro gia tebra nigo kigo jigoswa usikiko chikubwata no bwa mobwa simio la umoja kurende nigo gia tena nkekenderete ne chingwana ejiko ngena kebuna bali bakuriye birogo by'uburayi bwense kibara kwana barabo na bago chikona chukuna cha kai bago jigoswa gosina simio la umoja gosene kino sino mobwa Kenya kwanza ekero batebra nigo banderete ne chingwana eriko kwana na kwena kebuna kai bago jigoswa anenekro ya rokanebuna. We are ready. We have had a series of meetings in our headquarters to make craft those issues ambazo tunahitaji the next government is address kama watu wa huku. And I think tutakubaliana na wao. Kama mheshimiwa deputy president, and I declare my interest here kwamba ni rafiki yangu sana. He's a friend of mine and many of you know him and know that. Lakini siasa si urafiki, siasa ni interest. Now we want to make sure interests za watu wa region yetu ziko kwa serikali inayokuja. Aba botani begisemi anne kurwa sorogongo rwagusini gobono basemiwe na gosegeto na banyara bagosira chikosori ase chiskuru anene asomo gosori gose ase chikosori chimayekandina chess kolengana no director onyanza bwe kiombe kyo gose uyoteneta mangana chess nigobona nyareka hote ona chiskuru njita kire gosira chikosori echo kiganene kiratebu na chikosori echi niko chikokonya aborokia gochigotwara gose korengereria mono ekroba gochese gosori yasa tebu ne gosori eyo niyo yaki ndemona sorongorwa gusi kurende netagete usirwa chesi ya beregere passive dingere omuchieso ya balibenyarete etware komanyanga chesi egotoka se chiskuru echichire international gusi chesi njare ngororo but ase miaka enebono yaerire koru 2017 ntebe koru 2017 tuanyarire tokoreta omuchieso yo gusi and korwa karatu chagete 2017 eskuru yemo yari gochiesa chess yarenge Kisii school but korugabu I went out to go develop na koteya bantu obuya wo egosori ya chess bono igatera ba taken up by the ministry bono igachiskuru chirichi kubwato omuchieso yo chess inchiri chi principal chieruete go support inere challenge tobwate nare go saba chi principal chinde especially bono iganga yabanga with this covid onyora go soriteyo abana ba ko engage in kero chigo sori chons piechia echarenge at a hold but onyora nganches yoka yare ko ba played 2020 ekero tobwate covid chess was played online internationally 2021 bado covid ero sports chitara igorerwa
chess was played internationally. I remember in August we had the online World Chess Championship. Ase twatwareta abana nyonko ruga gusiba kwenda. Ase igona ari gusaba chief principal chaito nyamo bwate financial constraints in school ka abana an opportunity bari beruete because the benefits bakonyora ko ruase chess nechi nyinge nande nko bakonyere ko improve the academic. Omo wa Kenya Kwanza Alliance y'ubukorawa no mu raiwe kyama KNC musari mudabadi mu raiwe kyama ya Ford Kenya Moses gutangura ama no mukonyi bu mu raiwe enze Dr. William Ruto ne kyama ya Huda nigo rero nigo beyakireko kwa sensema ya Coast asebate biri aba Kenya bwana na uboka barachikoreta mu njorili asense yito ya Kenya asebango basaba okubwatanirwa gose basaba abantu ba Coast ko ba okoboko nako basira anene eri barachikoira serikali umwaka oyoiga karuto kwa kachikura umutinyo gatano gatatu kitariki kyanda umwaka oyoiga. Hapa Pwani tutaangazia kumrudishia bandari yenu. Bandari ya Mombasa hapa Kilindini ndiyo ilikuwa nguzo ya uchumi ya Mombasa. Hata vijana wadogo wana hustle, mlikuwa mnaenda huko unafanya kazi ya siku moja unapata kitu unaenda kulisha family. Hiyo saa hizi haiko. Tutahakikisha tunawaregeshea uchumi wenu. Nataka tutegue kitandawili hiki. Let us tegua hiki kitandawili. Kwa sababu earthquake tarehe 23 wakati walisema kwamba Musalia ni kwa nini umealika Ruto? Kwani are they there to choose my friends? Ile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four kabla hatujaletewa utapeli wa handshake. Tulikuwa tumepanga mambo ya housing, agro processing, value addition, mambo ya blue economy, mambo ya kuhakikisha kwamba tuko na mambo ya kilimo. Tumepanga hiyo maneno, lakini mimi nataka niwaambie kwa sababu ya ukora ambayo tuliletewa, hiyo mpango yote haikutimia. Na ndio tunawaambia mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu tunaweka bilioni 100 kupanga housing, agro processing, value addition, manufacturing, blue economy, ndio tuhakikisha kwamba vijana wetu wa Kenya wanapata ajira. Aseke minano kia African Cup of Nations ningo chikiriko genda sobutko bwarera uchigora gachinza inyi cyabona butko asekero ike timu ya Cameroon ba uchikomenyoka na Burkina Faso asokorigi iribaga ya gatatu aseke minane kinyorena timu ya Cameroon go yanyara kigo ikune timu ya Egypt chigori sato aseyemo gwetera asense meri penalty ebono ikachi ikairana egataka gosoka kurwa aseke minane kinende nigo chikwirigi iribaga ya gatatu ekarba uchikomenyoka ne timu ya Burkina Faso chiko cha gikoraga insa inye chiabono botuko umwajumuriria narayo nakwarianiria korwa asigataseni Candice TV Ensa Eyemo yabamaroba korende chikoraga chinsa isato chiabono botuko ninchikwira na sema ngana maya iringo banyi aya amo namange igo twarubu uburigelio buya retariane Brighton Makoli. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi nigo bono ya